kuphi la kusekhaya ngenzasi lathi kwamabhoko kuzoba kwethombini. okay so wathi shaphu ukuthi ukuthini angazi ukuthi ishaphu yakhe isho ukuthini sisejendeki lapho nayiko kasile inzasi nasebongo esitrathisila ngoku kunye lapha bisukudala khona ufika khombisa ukuthi unekambi balo yeah because abaningi nathi baphusha nje babuyele emakhaya senza successful isithunzi sekhaya si wenza inongo ukuthi thina sisabamehlo abantu angeke size senze so in after le into yakhe ungafuna ukulala nokungaziphathe kuhle la ekhaya afeta kakhulu ingafeta kakhulu indawo umntwana lo ubonisele kanti kuyafoto ingafoto kakhulu wena angazi ukuthi ngithengenzini angazi ukuthi ngithengenzini so ngifuna ukuthola okay mama akhe no ngumntwana so okay uma ngubani Khosi sesisakhe so makatholakala ngifuna kwenza kanini ngaye simfisela ukuthandunge simbalele ku camp simfisela ukuthandunge ngivalele ku camp nisilungisele yena ngoba simthanda ngiki mara esikoleni bangizo ngano right bekakhamba nendoni bekakhamba nendoni kumotshekale angazi sifuna ukuphela lokho ukuthi imotshalane asazi lokho sanithembisa ukuthi sizomthola lokho uya 100% sure and then ebomtholeni kwakhona ngazi sengisaba ukuthi nje ukuthi uzokudiscipline uzokuba right uzokuba right because bese silile indawo ufuna ukuyinhlebela but uya esikolweni nimbone kusenathi incwadi indaba kambali uya esikolweni mara umuntu ongenako uyaphuma vele like uyangena nakangenako nizobuhlungu nani umadlakadla uhlangahlangene uzongena leyo 2 hours enza kwenzako yaphuma no whether uyile esikolweni esikolweni uyanakafunako nani mhlambe nani ngababuza esikolweni ama present wakhe ayabalela uyanakafunako esikolweni simazi isikolo ungena le enzasi emafu tukutuku after 3 months unyaka lo thomile January February March sesibona umntwana uchintsha uniform without any uniform wabazali ukuthi umntwana sekangena ngapha esokapa like izinto zakhe vele ngeze umuntu westradeni uzisa ubuhlungu so namhlanje zangeze at all lecture vele like ama weekend kani vele hayi abathola abantu vele mina ngoba ngimuntu ngiyabereka ngeze ekhaya mhlambe ngama weekend nakhona ngoba ngokwakhangela emabhoko nangizileko sengizwa ngefoni umntwana hawa akekho nami nangifike la akekho vele sesijwayele yabo sihlala naye phasi sibiza bomalume ngithi ukathunge okay namhlanje uzile kusini uthi bonyana ngena kathi wena lo mntwana aphesiye emapholiseni ke bazothusela umntwana sehlile nonina lo sifikile emapholiseni awa nabo ngitsho nabo senamazi bathatha isikhathi sabo sichiya khona engithi khabo ekhaya apha amanzi ngiwabona ayaphuma nakho solo sihlezi bathi bazosibhekelela mina ngiyakhamba wena usazana evenile ukusuka kwabe emapholiseni ngifika la napasele bebavela ngevena amapolisi nengena ngikhaya kakho akanasuka nahlala nalo mhlambe ucabangela lona khona elinye vanelfoni uma lekwaha and ngeke umntwana wami ngimsukele ngoba la singikhulumile naye ngamtshela ukuthi ngihlulwa ngombani wa-224 then wathi yena naye uzokhuluma naye okwanamhlanje angakamfoneli because naye kuyafana ukumfonela kwami nokungamfoneli
akabi nomehluko ukuthi umuntu omthandako loyo uyamfuna ukuthi abe ne-future. So awucabanga ukuthi angaba kuye ngalesi sikhathi? Angazi ukuthi angaba kuye urinjani, mara nje umuntu bekangiwhatsapp angasikade ukuthi angigcine ukumbona esilayini ukuphi? ungani vele ngasekhabo bathi usekhabo nje angaba sekhabo, asazi ukuthi nanje angaba sekhabo or bala emabhareni ngoba nekhabo into ayiyele ekhabo khulu vele akunadiscipline. Abantwana bekhabo bakuyagroova kwenziwa la ekhaya yikho into le, la ekhaya wangena egeyitini ngenile kakhulu. Okay, kude kangangani mhlawumbe isiphilo sesicala ukuthi lapho ekhabo nihlangwa lapho esilayini? Akusikude Okay, ekhabo nebonga. okay. No, ikhe sikhambeni sokuqala ngibona ukuthi senze njani. Come on. No problem. Ikhona i-extra kule ngoba abantu bethu bagcwele. Nikhulume la ekhaya? Banamahloni amashubasake banabafini. No, angisho Nisizodwa nje abantu bonke babalekile bathi basho bona indaba ze-TV. Okay. Manje singafuna umntwana lo. Asinandaba ne-TV nedumntwana lo. Manje sisibongile bazomthatha bakhambe naye. Manje sibabonile sizwe nangapha ukuthi unamandla sinamandla ngangani. Ngomunye bakhona sibophethe ngaphakathi. Bayaluma yonke into ofuna uyikhuluma uyakhuluma nokuthi ngingangibizela abantu abo ngiyobuya ngiyabuya ngiphinda ngiqhubeke wesi nje iveke le before iphela utshela uma wathi nje angithi nithi ngibhema isango. Yes, of course ngiyayibhema isango leyo. Simalanga mangaki ngikukhwela phezulu ngiyokubhema inyawo ubheke nje. Hayi ulomo so uyadelela. Niyambona nje uyakhomenta ngakhona ku Facebook uveza ngizule niyahleka nokuhlangana thina asilali asinazi ukomentile lapha epage. Uyageza Yakwazi ukuphela khona. Abafeyili unamalanga unesikhathi ngani yabheke Lapho ugeza abakho. Picture ke ikhona. Ifuna nefeel. Ugeza abakho.